قناة الفوائد الفلبينية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Menguripkan Allah subhanahu wa ta'ala sagyang kaya pamanna makampat oras na iya pamagusayin tanu na supisusunan piklasian ang mga tao sagyang kaya pamana kipapantag niran si iku ulan-ulan a Ramadan. Giiden so mga tao paman na telo siran so kaya patutan siran suda kapatuti usiran so mga tao miyapa kay kiran so kabuka sagyang kay ulan-ulan a Ramadan. Na pagaluin tanu pama ay kidi tanur na pagaluin tanu so kaya patutanun gusto sorang iyan sa maano paman na sudon kapatuti na udin na so mga tao o paman na miyapa kay kiran so kabuka sagyang kay ulan-ulan a Ramadan. Paganiron mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala na aluin tanu so siran uto ang mga tao kaya patutan wajib kiran din apu sa iran agyang kay ulan-ulan a Ramadan. Dito dun so dito ng mga ulama tanu al-muslimul baligh al-aqilu al-muqimu al-qadiru as-salimu minal mawani'. Paganiro nagyang ko to paman na muslim aguso paman na kaya baligan so ikatalo nagyang ko to paman na matao mamimikiran adna pamikiran yan. Ikapat nagyang ko to paman na makaiinged mag-istidi ko inged yan. Ikalima nagyang ko ta pagagaga. Ikanam nagyang ko to paman na titagumpias si iku mga pangalang. Paganiron alo yung tanong nagyang kaya muslim sagyang kaya pama muslim amya di kali mga ulama tanong nagyang ginandun o pama marayaga au paman na kapapatutan sagyang kay upaman na kapuy sa inyan si iku ulan-ulan a Ramadan. Sa ayat na Peter Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Na sa taw aruma uterkanu ku ulan-ulan a Ramadan na pu sa inyan to. Paman nasadin sa taw sa katano mga Muslim na igira riyaw tanu agyang kay ulan-ulan a Ramadan na ayad na wajib na suka pu sa itanu sagyang kay ulan-ulan a Ramadan. Na aya sura nga ini mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala nagyang ko to paman na kafir. Paman na kana ba Muslim? So kafir na marayag din adis kanyan kapapatutan sa upaman na pu sa inyan aging kay upaman na ulan-ulan a Ramadan. Kadas kanyan mapad si iku mga tao inisugo nagyang kay upaman na kapu sa si iku ulan-ulan a Ramadan. So sudun sulangan usugon Allah subhanahu wa ta'ala na des siranun mapad so mga kafir. Ikadua manguripan Allah subhanahu wa ta'ala nagyong kuta al-baligh so kaya baligan. So paman na telo ke paman na tendu tahun udi na kaptero tahun sa paman na sut manusia so tahun na kaya baligan. Paganero nagyong kuta so katitaginap. Gira manuta mititaginap so wata udi na so manusia siya ko mga mama na niliwans kanyan ama puti arugu na gitu itu so pamanas kanyan na kaya baligan akapakay din na isugu kaun sulangwan usugu anu agama dataro kapusa suka panambayang na miya wajibun din miya patutun no paman nakitindig niya nun. Ikadu pamato so di na kakiliangon kakakukumangon na sa paman na so manusia na kaya baligan nagyang kota influence kanyan na buk si iko sisiyapan yan aurat yan. Ikatalo nagyang koto paman na riyo ta idad as 10 agu 5 iidad na gito paman na miyaw madin so masa akya baligan sa skanyan na patut din o paman na minggulalan yan sulangwan o suguan wallahu subhanahu wa ta'ala. Na iya surang ini mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala nagyang koto paman na wata ada kabaligi yutod no pami marayag surang iyan sa skanyan na dis kanyan makapumayad na dapan pidya di makapidya suwata o paman na da kabaligi gus kanyan o paman na di makapumayad kaayad na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na rufi'a al-qalamu an thalatha
'anil naimi hatta yastayqid wa 'anil saghiri hatta yakbur wa 'anil majnuni hatta yufiq. Aya pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tigyan ini puro supansum si iku telo. Maana siran at telo inalunyan so telo o paman naririlaanun wallahu subhanahu wa ta'ala sa dirun kapapatuti so paman na kanggalubka si iku mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala na miaaloy si aging kutua wa anis sagiri hatta yakbur so paman na suwata ataman upama sa makalas kanyan paman na si iku kababaliw niya na wata taman sa makala dapan na upama kabaligi na naskanyan na dirun wajib dirun patut uban yan upaman na mitindig rufi al qalamu mini puro naging goto man na pansum kana buo no pamaka kapapatuti saging goto paman na kanggalebe kasi kung mga subuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo mga rupan Allah subhanahu wa ta'ala naging taakil mataw mamimikiran sa upaman na adna pamikiran yan katawan yan upamay psuwan yan na ayad na marayag paman na sura nga ini nagyang ko to paman na pembetengan oay nagiraman no tasutaw na mato mamimikiran katawan ni psuan yan na miya patutun agyang ko to kapusa inyan saging kay ulan Ramadan nagyuto ba susura nga iyan o paman nas kanyan na paman na so pembetengan na doon mambuto kapatuti so hadis biyat no kagiye na miya padun so telo inaluy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agito sa tigyan na wa anil majununi hatta yufiq na so pembetengan na taman upama sa makatanud na ame ka makatanud na nanas kanyan na makapemuasa pamakas kapapantagan sa kanyan so pembetengan na kapapantagan si ulan Ramadan na kialukan sa Ramadan na miya katanud sa kanyan na makapumo sa agyang kota o paman na manusia sa agyang kota kaya pakatanud yan na agyang kota dan yan nung kapusa na kanaban yang kapumayadi kas kanyan o paman na doon kapatuti agyang kota o paman na kapusa inyan sa iku ulan Ramadan. Ikapat mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala agyang kota o paman na makaingad so magi-istidi ko ingedian pamanas kanya nasisideng ko pura ingedian kanabo pa masisi sa lakawan na marayag o paman na aya sura nga ini na giyang kota o pama na giimalayaleg udi nasisi sa lakawan na so mga tao makaiingad sisi ko darpa iyan magi-istidi ko ingedian na siran na kapapatutan siran sa upaman na pusa iran agyang kaya ulan Ramadan na sukman nagyang goto paman nagiimalayalayag sisi sa lakawan na aya ini begiron o agama agama Islam na kepakay adis kanyang pusa kepakay ron sukabuka na kepakay ron paman na ayad na mapiyon nagyang goto paman na kapuse kapemuasan yan igira manuto akaganyan si sagyang goto dinyan di kapalayalayag adna siyungan yan na mawatan na kaganyan agyong goto kapemuasa inyang ko mga gawi adinyan di kapleleg na kepakairun dis kanya no pamamakapidia nas kanyang bedin na makapemayad si ko mga gawi kaya bukaan yan nun. Ikalima mga urupan Allah subhanahu wa ta'ala naging ko takpakagaga so kaya patutan saging kaya ulan Ramadan naging ko takpakagaga keganyan apu sa inyan agyeng kai ulan Ramadan. Sa ayad na sura nga ini nagyang goto pa man na sumyalokas gusto masasakit adi ding kebulungan so sakit yan. Paganero mga rap ng Allah subhanahu wa ta'ala na sumyalokas na kepakay o paman na sumyalokas na di paman na sudi niya gagpakagagasi ko kalokasyan na kepakay o pamanas kanyan na bumuka di makapusa doon kapatuti agyang kaya o paman na kapusa kadinya no pama kagagaso kapusa sumya nga lolokos tito no pama ko miyalokos na ayaban na kesuyan nas kanyan na makapidia na di makapamayad so paman na si ko uman gawi sumagadun si ko ulan Ramadan na uman ni salunganon na mapakakanian so sakataw amiskin paman na mapakakanian
na gitu pamay ayan yan na bayad pidiya sa giyang koto paman na gawi adanya nung kapusai na mapakakanyan so sa kataw amiskin siko man na umang gawi na salungan na isa man bu amiskin ang mapakakanyan na supman sumasasakit na adi didin kebulungan na giyang koto asakit yan na datarian din mambu sa upaman na mapakakanyan din sa mga miskin sa paman na makapidya na did makapamayad agyang kayo paman na mga tao adi pa makagaga sumyan lokas agus sugyang ko to paman na masasakit aso sakit yan na did na bulong yan so paman na Peter o doktor na did na ng kebulungan taman so paman na mawafat ka na babitadan ta sa sunyawang ka sa taman sa mawafat ka na di pamulungan nagiso mga tao ada kiran kapatot dasiran kapatuti so paman na kapusa iran sa giyang kiaulan-ulan Ramadan na iabad na pidi niyan sambi yan nagyang koto paman na mapakakanyan sa kataw amiskin sa uman gawi malapas yan nagyang koto paman na gawi si kuulan-ulan Ramadan na saya na kumapiyo pamakabanyan kumani na mga sadakat itu na pada kia kuan pamangapaakan sa mga 3 kataw 5 kataw sa madakal na susubra ko isan na upaman na paliad niya no upaman na mga sadakat sopman sumasasakit o paman na kebulungan ad na oras upaman na pakabeger kaya bu paman na katatago yan sa ospital o di na sa walay na di makapamulong sa di makapanginom sa bulong o di na taguan sa distros nabubitadang ba no pamasa gawi paman na 7 gawi 10 lagu 5 gawi na di pamulungan na may kamapasaduto na kadang mipuka sa en nagyuto paman na distro sudina suka paginom yan sa bulong na yang ko to amyan lepas yan na gawi si kuulan-ulan Ramadan na kebayadan niya no to so giyeso tao ang masasakit na kebulungan bu nagyang ko to pa mga miyay po sa gawi adanya nung kapusa sa giyang kiaulan-ulan na Ramadan na kebayadan niya no to na dis kanya makapidya da pidya niyan so miyangay po sa gawi adanya kapusa na kanabos kanya mapakakan sa mga miskin ay benasuan niyan na pakabayad sa kanyan may po sa giyang kiaupaman na ulan-ulan Ramadan ikan mga orap na Allah subhanahu wa ta'ala nagyang ko to paman na sutitagumpia si ikum mga pangalang giso as-salimu minal mawani' paganiron mga orap na Allah subhanahu wa ta'ala na aluin taw naging ipaman na mga sabad ko mga pangalang paganiron nagyang utasutaw abyungaw so manusia abyungaw na dua ini so taw abyungaw paman na datarbu pembeteng na kaliwaliwata byungaw di niya nga taw nipsunyam na dua ini kasusun adna mga tao biyungaw na igira manuta kuan na diun di petu agyang ko tao paman na pamikiran yan na adun paman ang mga tao biyungaw na di makapetu agyang ko tao paman na pamikiran yan sa taman do pamas sa mawafat siran nagyang kaya biyungaw na adid petu agyang ko tao pamikiran yan na dis kanyan pagabagay sa fidya so tao abyungaw tao paman na skanyan na din peto agyang kota pamikiran yan na kanabaon miya wajib agyang kota paman na kapu sa inyang kubulan Ramadan buskan yan na di pagabagay sa fidya so paman na datar no pembetangan so mi aloy tanok agiya aso pembetangan na di pakabagay sa pedya gudi pakabagay sa paman na adi makapamayad na datar yang bu pamasa kukuman na sopman so biyungaw na paman na adi nigirakwan na di makapeto pato ke di makapeto agi yung kota pamikiran yan na man na masa paman na kedaon so pamikiran yan na igira manuta kaya pantagan si kubulan Ramadan na amay ka makatanud sekanian nagyang koto pamambiang po sa gawi na kebayadan yan dis kanya no pamapakabagay sa fidya kaban yang bed no to kebayadi ame kas kanian na makatanod kagito so kato Rasulullah apaman wa anil majnuni hatta yufiq si ko mga pembetangan wa si ko pembetangan ataman sa kanya na makatanod na
makapumasa sa kanya na si ko may puso Ramadan na sa kanya na makapumayad si ko mga dan yung kapusay o unaan panudapan kapakataling mo o Ramadan apakatundog sa giyang oto paman na ragun aya pa diyan na subabay ado na bisita niyan gusto mga nufasa so nifas pama so gupan mimbuata paman na ad panapiliuron arugo subabay ad na bisita niyan gusto mga nufasa na nasiran na miyapa kay kiran agyang ko to upaman na kabuka saging kay ulan-ulan a Ramadan ugaid na makapumayad siran may pos mambu agyang kay ulan-ulan a Ramadan na daaba iran fidya di siram pa ka fidya saging kay paman na ulan-ulan na Ramadan so gawi adiran ng kapusay kaya buka ni ranon na di siram maka fidya kaya kiran na may pos so Ramadan na makapumayad siran. Ikatalo sa giyang mga pangalang pagaluin no naging ko ta sumaugat o di na agusto pa kasuso sa wata na sa igira man to maawan si iko ginawa niyan o di na si kuwata iyan na miyapa kay ron so kabuka sa giyang kay ulan-ulan a Ramadan so maugat agusto pa kasuso si kuwata na pakaganda sa paman nagyesiran na disiran makapidya pato takiran nagyong kota Ramadan nakagi kapusay sa giyang kaya ulan-ulan na Ramadan nakagiya sa giyang kaya datarin niya mga pangalang siran na maugat siran na pagpakasuso sa wata na nanadak kapakay asiran na bumuka siran sa giyang kaya ulan-ulan na Ramadan na may po sa giyang kaya ulan-ulan na Ramadan na makapumayad siran sa dabayran pidya di sila makapidya paman na pagkakaan sa miskin na di dabayran mga pidya na gitu beno pa masiran na makapumayad siran mangorap na Allah subhanahu wa ta'ala pangninta o pamasaging kaya makampat oras na malutano kaya sabutan naging kaya paman na sabad ko mga pisusunan piklas yan sa ko mga tao o paman na kipapantagniran sa giyang kay ulan-ulan Ramadan pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala apalaya tanong yan din taufikan sa giyang kaya paman na di tanong di ka pamuasa sa giyang kay ulan-ulan Ramadan gutariman wallahu subhanahu wa ta'ala sulangwan o simba tano apinggalo bagtano sa giyang kay ulan-ulan Ramadan tariman wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga puasa tano Allahumma amin wassalamullahi alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.